हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आपनालोक सकलोके मोर अन्य एटा भिडिओলৈ स्वागतम जनाइছোঁ। আৰু আজি হ'ল নৱমী আৰু নৱমীত আমি এতিয়া কন্যা 9গৰাকী কন্যা আৰু এটা লৰা এতিয়া ভোজন কৰোৱাইছোঁ। তাৰ দৃশ্য অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। आज है नवमी और नवमी के दिन कन्या कन्या और एक लड़के को खाना खिलाते हैं, तो उसी का मतलब नियम हम लोग कर रहे हैं। अभी ये कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे रात को जहाँ दशहरा का मतलब वो आयोजन किया है, जहाँ में मतलब रावण को दहन किया जाएगा, तब वहाँ हम लोग आगे हैं रात को थोड़ा सा देखने के लिए कि मतलब क्या कल तो बहुत भीड़ होगा, रावण दहन है, तो आज नवमी के दिन ही थोड़ा सा मतलब सजाया जा रहा है सब में। मतलब रावण का पुतला और उसका तो सबका तो पुतला बन चुका है। ये बीच में रावण है और साइड में एक मेघनाथ, सब लोग बोल रहे हैं ये मेघनाथ है और वो दूसरा वाला कुंभकर्ण है। ये तीनों का पुतला कल जलेगा, तो उसका वीडियो भी आप लोगों को मैं अपलोड करूँगी। तो देखिए हमारे साथ ये है लंका का एक महल का मतलब बना के दिया है, महल जैसा। আমি আহি গ'লো নৱমীৰ হেৰিত ৰাৱণক জ্বলাব, তাত আহি পালোহি। আৰু তাত আহি সেয়া ৰাৱণ বনাই থৈছে, আৰু এজন হৈছে মেঘনাথ আৰু এজন হৈছে কুম্ভকৰ্ণ। তাৰ আমি গোটেইগালে আহি গৈছোঁ। সেইটো হৈছে লংকাৰ এটা মানে মেহলৰ ওপৰত এটা বনাই থৈছে, সেইটোও কাইলৈ জ্বলাই দিব। ইয়াত হ'ব প্ৰগ্ৰেম, মানে ইয়াত ভাওনা টাইপৰ হ'ব, যেনেকৈ সীতাৰ ৰাম সীতাৰ যোনখন হেৰি হ'ব, সেইটোৰ হেৰি ভাওনা টাইপত হ'ব। আমাৰ ভাওনা বুলিয়ে ক'ম। जय श्री राम। তারপরে আমি এখানে অকণমান বোলো ওলাই যাওঁ, অকণমান টাইম স্পেন্ড কৰোঁ। তো আপোনালোকো আমাৰ লগত চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। আজি হ'ল দশমী, তো আমি আজি অকণমান নিয়মনি সেন্দুৰ খেলিছোঁ। ওচৰৰ কেইবাজনীও আছিলোঁ, আমি সেন্দুৰ খেলিলোঁ অকণমান সময়। আমি গৈ আছোঁ ৰাৱণ দহন চাবলৈ। এতিয়া কিমান সময় লাগিব জানো যাওঁতে, এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাৱণ দহন চাবলৈ। আপোনালোকো আহি থাকক আমাৰ লগত ৰাৱণ দহন চাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই থাকিব। ধন্যবাদ। এতিয়াৰ পৰা ইমানেই ভিৰ, মানে ট্ৰেফিক জাম কৈছোঁ নহয়, ইমানেই ভিৰ। চাই যাবচোন কেনেকুৱা ভিৰ। বাইক থ'বলৈও জেগা বিচাৰি পোৱা নাই, তো ইমান ভিৰ দেখিছে। পুৰা ভিৰ, দোকান চাইডে চাইডে পুৰা দোকান। তাৰপিছত এতিয়া চাইডতে বাইকখন থৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লৈছোঁ। অলপ খোজকাঢ়ি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। দেখিছে পুৰা দোকান বহিছে। চাই যাওক আপোনালোকে দোকানবিলাক, কি কি দোকান লাগিছে, কি দোকান আৰু ইয়াত একদম মেঘনাথ দহন কৰিব, চাই মেঘনাথ দহন কৰিব। এতিয়া হ'ব কুম্ভকৰ্ণ দহন।
এয়া লাষ্ট বাকী আছেগে ৰাৱণৰ পুতলাটো জ্বলাব এতিয়া চাই মানুহ দেখিছে কেনেকুৱা ভিৰ একদম মই কৈছো ন পেটেকা লাগি আছো চব মানুহ কোন কলৈকো যাব নোৱাৰে চব এনেকে আছে गोल्डन सी तो है अंदर खींची तो हमने फोटो रावण के संहार के बाद आरती होगी प्रभु की तो मेरी गुजारिश है जिसने प्रभु के वेद तिलक लगाया है मुझे तो मालूम नहीं वेद पदाधिकारी उसके ही जो है मंच पर आए उसके साथ मैं रजिस्टर बात कर महेश गुप्ता जी और मेरे राम कमेटी के प्रधान गणेश चंद्र से आग्रह करूंगा कि वे आरती के वक्त कृपया मंच पर है मेरे रजिस्टर और महेश जी उधर की होएगी आरती की नहीं বেলেগটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই বিল্ডিংটোৰ ওপৰত দেখিছেনে মানুহবিলাক কেনেকৈ পগলা মানুহৰ নিচিনা উঠি আছে এটা যদি পৰে কৈছোঁ ন ক'ত কি হ'ব টেংকিৰ ওপৰত উঠি আছে দেখিছেনে গোটেই সৰু ল'ৰা ডাঙৰ চব মানে কি চাবলৈ ভগৱান তললৈ আহি চালোঁ টেংকিৰ ওপৰত উঠি আছে কিন্তু তলত পৰিলে যে কি গতি হ'ব ৰাৱণতকৈ বেয়া গতি হ'ব ৰাৱণক জ্বলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু ये तो पटाखे बीच में रखे ड्रोन उड़ाया हुआ है फैलाएगी न्यूज़ लगा रही है पानी टैंकर उठले जय
श्री रामलीला कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे प्लीज नीचे आ जाओ चाहे उनके घरों में काम किया मैं 500 करोड़ के ऊपर हेलो रचा स्वयंवर है भोजन सीता कावर है जो सबसे प्रियवर है रचा इसीलिए स्वयंवर है शिव का धनुष ये गुरुकर है उठाना इसको दुष्कर है कठिन इसीलिए स्वयंवर है जनक ने रचा स्वयंवर है जो चाप सके इसको सिंह के योग्य वही वर है सिंह जो सबसे सुंदर है रचा इसीलिए स्वयंवर है की आज्ञा पाऊं फिर तो क्या ब्रह्मांड उठाऊं कमल नाल समचाप चढ़ाऊं 100 योजन तक मैं ले जाऊं बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की परशुराम पुरुष अवतारी क्रोधी আপোনালোকক অকণমান ৰামায়ণৰ অকণমান শুনাই দিলোঁ পোৱালিটো বমৰ ভয়ত একদম আৰু একদম লেট খেট খাই পৰি গৈছে সেইটো কাৰণে বোলে আমি গুচি যাওঁগৈ ঘৰলৈ তো সেইটো কাৰণে অকণমান চতৰ্ক গুচি আহিলোঁ আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু যোনসকল নতুন প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই